Men Şayrabay Nurgeli, Terek Orta Mektebi 4. класс okuyucusunun. Yaşım 10 yaşta. Men bu vakayı Çerkez'de Ennazar ağayıma 1. klasından başlap öğrenip жатам. Ben Şayrabay Nurgeli, Nechkasi Orta Mektebi'nin okuyucusu. Meni Kumat ağay köptөн beri daярдап ушул сынактарга катыштырып келип жүрөт. Nurgeli Terek Orta Mektebi. 12 жаштан 14 жашка чейин 3-чү орун Абакиров атындагы Орто Мектебинен Саматова ыр боюнча